Yo, what's up guys? Ketemu lagi bersama aku Ari Saputra dalam channel YouTube CV Kencana Express Entertainment Project ML guys. Kali ini gua guys berada di kebun sawit orang nih guys. Nah, hari ini kegiatan saya mau ambil video sinematik. Jangan lupa ya nonton video ini. Jangan di skip, di like, comment, subscribe, guys. Oke guys. Ya. Yo, what's up guys? What's up? Ketemu lagi bersama CV Kencana Express, teman Project MBO. Banyak aja mau di sini guys. Hai. Udah dulu guys, mau ambil videonya dulu ya. Yang footage sinematik. Oke guys.